Gekman ken ka no ay ayaten nakmetlaen tangamin jakap kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang buseng kasladinak paggugustuhan taginunam kan pa'y jak may bagay ta sa diyam dama gekman ken ka sinutpud no adda ta puso tay kadi madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken gekman ken ka no ay ayaten nakmetlaen tangamin jakap kap nekan no di sikat mangisawang adut sayang guseng kasladinga paggugustuhan taginunam kan pa'y jak maibagay ta sa diyam dama gekman ken ka sinutpud no adda ta puso kay kadi madamdamag ko wenno siyak piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko
ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo. Anya kadi nga agpayso a lugar to'y ayat ko. Anya kadit kaikarian napudno unay a puso. Limos sa wer nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinahulpit kanakem mo. Ipatay ko biyag ko kinaulpit kanakem mo. Adda balay mi kay tuktok ti bantay. Adda met lamok nga ingkam pinapatay. Nuti kadakkel na ay mabuteng agpay. Tanu agpay agpag agdaluyon jay bye-bye. Adda balay mi jay tuktok ti bantay. Adda met lamok nga income pinapatay. Nuti kadakkel na ay mabuteng agpay. Tanu agpay agpag agdaluyon jay bye-bye. Iti na minsan na panagdiyanggi nga ayan dagitay napupugi. Babarungi wadat nakatusngi agparang payeng ipendaro kapi. At dabalasang nga inak nga sirpat kipintas nat awan makaartap. Nubagi wow sexy awan lalaki adi tumalyaw ta makagargari. Lulikod damay anyan no sige gamay duman no langa awan kumadan no adayon nalapsat no asideg na pintas tay senat natnuan pusatsak. Aremata, baimbaga, tay barung at tarigagay. Agayat asirurugso, ngempiman, very shy. Tanong amin, gandatin na. Ngay bagati ayat na, tay balasa nga pagisman na, mabain amang ibaga. Aremata, baimbaga, tay barung at tarigagay. Agayat kasirurukso, ngempiman, very shy. Tanong amin, gandatin na. Ngay bagati ayat na, tay balasa nga pagisman na, mabain nga magibaga.
balot ti kaaduna, adamit kumirat kirat ngem dudua asintabu. Pagwapo, awan met magwarkwal tayo. Ay, sali Dumbay, diway. Pasirik ka, pasirik, paiudmut na kabangbangsit. Ay, sali Dumbay, diway. Pasiksi ka paseksi, limit na pintas ta pamagi. Ay, sali Dumbay, diway. Kasasaat ti baruken balasan, paset ti biag akararagsakan. Ibigyamun kiting kapanawan, saan muntun na masublianan. Ay, lagi pen, inabalasang muket likudam. Ay, anadam, tida na ngain kadakan. Kanudi kang tumakapudno kinasawam, ay sangitan tut kamaudianan. Ay, lagi pen, kinabalasang muket likudam. Ay, anadam, pida na ngain kadakan. Kanudi kang tumakapudno kinasawam, ay sangitan tut kamaudianan. Tutay mga sawa, pilyak tutay mirakel, nalukmek apanda ka, nalingaw manak. Jakayat daytay nakutu, taawan pagitured na, kaaring na daytay ipes maipalbalais. Kay kayat kutay na lukmek, tada pagitured na, uray manu ti iyanak na, ay nalapsat latta. Tumariketek at pagamakam, tumariketek at pagawitan, at pagamakam at pagawitan. Na malbaliw namin pinsan, ti awit ken kadawyan, ti una na barot mangisawang, ti ayat na ti balasang. Ngemitan ti balasang, ti umuna mangisawang. Gagay, tay baru aglalun baknang. Tumarikitek ag pakamakam, tumarikitek ag pakawitan, ag pakamakam ag pakawitan. Agpaisu nga naragsak,
biyag tiwalay makas kaniyak tadakla nga dumamdamag tay ag pamisa ken ag pabunyag agpaisu amam marteka ngem di mes yatayak daw dawat inuran oras at damit nubiyag nga pagdawata igatang kuti ara malmalday tuy pusok ket malmalday tigasat ko ket nakaay di sinaom sinig sigurok unay jak pay lakit sinubot idi agayan ayat tapay babalasang Fuera de los buenos agayat kayo sa kayak sanud-sanud yari mo man tay danong nga naubog sayon tulak siden tay babbaro nga naulbot yari mo man tay danong nga naubog sayon tulak siden tay babbaro nga naulbog Anyan ang nagligat, anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag bumarot, tatikay kayat na, dinig na apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, timayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating ngana. Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag bumarot, tatikay kayat na, dinig nga apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, imayabdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Napanakidaya, may paar na itigaya. Intugot ko daytoy bagko, naaramatek ko. Tapnon iti kasta, ket mapne kakto, kapulaen gayem
mabisinday tuirik na yem apau na yen gayem tadya pulos makapasa. Gapu iti surun ko, inalak day tuy bag ko, inlibas ko nga inkarga, day tinidor ken kutsara, napan ko pa'y nga inala, dagiti masida asubra, tano sumangpetak agdan tumet masisida. Taawan pa'y asawa, mabaketan na kun, ngem awan pa'y nasaraka, napili aknet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, tiinak sinasara, mapausan na kun, nga ada baby na nagparamid payen titikrip anara gimatangak payen titimon monyeka nga isu itan itinakliwa. Taawan pa'y asawa, mabaketan ako, ngem awan pa'y nasaraka, napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, di inak sinagsara. Daykat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkarat ka, pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, day ti patong ko ay nagkakuy-kuyas payen, pakaalaan na agriuma ay nagrigaten, pag maayan na ako bububuk ka payen. Plano planing amakun ko na, ay agkaramayat nga awan ti sarbina, kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan at paset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkarat ka, pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak.
patong ko nagkakuy-kuyas payen. Pagkaalaan na agriyo maay nagrigaten. Pag maayan na agkubo-kubo ka payen. Plano, planing ama kunkuna, ayag akramayat ka, awan ti serbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Plano, planing ama kunkuna, ay agkaramayat nga, awan ti serbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Sa nga 17 ay libre ka na. Gandat yu bagbaruti mga sawa, tanangin yu kumakakadwa. Tawan tong tipidwana, malaksin no mabalo ka. Ay nagrigat kayong kuti may lawan, tay balasang nga di mapagpiaran. Tano at dakang pagtrabahuan sa baling tundi aramid na.
Ananto ko na nga isar sarita ay nakakagsat ko agsa nga ili agsa. Ay nagrigat ti baruno agbag yan nalaeng ti agar arapap ay balasang nga ingret usagsak pinagpaisuna dinamit may ikas ay ti barung nga bag pinapudnuna nalaing nga agablano ag may maysa ngano addan tay sango tay malasang kaarig nat bisukol nga natugtukan. Ay biyag, biyag ti musikero at darasat at damit niliday. Ay biyag, biyag ti musikero an anusat ta isutigasat ko. Ay biyag, biyag ti musikero at daratsat at damit niliday. Ay biyag, biyag ti musikero ang anusat ta isutigasat ko. Kayat mo kumare taag kinaawatan ta manok mo ken manok ko ket pagpalutin ta ida tuy manok ko kumare tawid ko ken ni tata ket day tamet manok mo tawid mo ken ni nana day tamanok mo kumare rimwaren ti dalen na ket day tuymet manok ko dalpayen ti tinged na. Laytuyen ti nagpanagan na di ayan ayat adwa ayat laeng asar sarita ayat nga di makaid na nalabesen ket nalabes awan ti dakdakes iti naminsan nga aldaw tinanigalwan kapay ading iti patupat ken suman ket inwarsi-warsing kanpay inuna di binaungko anak kami suot kakano tundigat tumayat tutain bagin tanto ti agsao. Lumaysa nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti vampira ta isut magustuha no agkunot takmet agkunot kami adwa tenga trabi agriing kami agkin kinunot kami no may saag nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti kuboy ta isut magustuha no agsakay at met agsakay kami adwa
Tingat rabi agriing kami, agsingsing na kay kami. Numay saak nga baro, ket makasasawa ak. Mga sawa ak, di anak ti sorbetero, daisut magustuhan. No agdilpat at met, agdilpat kami nga dwa. Tingat rabi agriing kami, agdindinilpat kami. Sunata, inaramid ko para ka. Nagpupuni-punan, dagiti balbalikas makapukay sinumanamot siya. Sa ganam nga ta umayak amang harana, di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tomay ko ibisikan, hanek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten, inaldaw tungain kaling lingayen. Itet ko ti amin ko, ken amin to akayat mo, ipaay ko maparag sa kalae. Uray sino ti agdepa, uray sino ti kumontra, ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsang idek no lakit di maguntod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Nagsumbata dinggim mandungo ading kuday ti sunata, inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan, dagiti balbalikas makapukay sinumanamot siya. Sa ganam nga ta umayak amang harana, di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tumay ko ibisikan, hanek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten, inaldaw tungain kaling lingayen. Itet ko ti amin ko, ken amin to akayat mo, ipaay ko maparag sa kalae. Uray sino ti agdepa, uray sino ti kumontra, ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsang idek no lakit di magungkod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa.
ay kumatail nagsumbata. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano, ti amuda nanam ay tibiyag mo, di dalaam mo adumet a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panatrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrobuat kan isaganam tay balon mo, no di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamit tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko, kastula agayos, nga ukbog ti painom mo, di dalaan mo, nag-uutang ka iti bangko. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Intun agsubli ka iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapnon at damit tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, at kalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon nulo? Pero awan na ba di kwarta? Eh, takit di ko nakita, nagpangas-pangas ka ba na nagpapalag Pilipinas, ang itata, amuyip na sumsum mo, kalbola ka.